So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that all are doing absolutely well. Pini video lagi nili boya mic unboxing paklangji Flipkart long si order. Lasi isi request bangge nang litum nang si nili channel kilang cenglang boleh like pitha, lapen share ikta, lapen subscribe ikta, lapen bell icon na berik deno nili mantu si video upload nang litum aprang si chini pan. Tangte unboxing pang cek pon nak. Yo guys, sahur mula lah hello. Yo guys, lah hello. Ador lagi 625 rupees. Address ni Ridak Dongkamukam Waisang Stadium long si KP. Nanti lalu pen continue nak. Yo. Hey. Jo, aprang sige jo. Abek so. Engke lagi user manual. Dulang. Abang ke warranty card lo. Yo lagi kak. Wah, nanti lah. Ini napa produk bang lelang na. Kinang shot ba. Đây. 1 2 3. Silika. Ini lagi mic lah. Labang ke mo pini hala tablong sida me use poni pote la daksi la support si la subject pin si puthonang po ingke dakta pini mil labang battery budak mo thoni polo ingke labang mic long pini ke thon pala ho upitong puni ni ta panchi ni 2 meter kidding ini ke 20 meter bukan memang ada gitu sekarang lalu lah sobitri nani thoni ho deh ini ta sini ni lah ho daksi thon aja dua yo
kilun mana melo nili man isi sinia isi hini bagalun luni parjupon po ari kusun kan boran Kela pangke nadak lubon ha lupa nge dak panghe bla iya hai yuk model nge dak pene di mane voice tamye clear pi pa datang te la so amai kwan mas gi me la le check rong nang de halo ma check sono normally tum ase clear ma made a sound hai tang te pining ingdeng plikebra troxy karbi nimso rongaje anutin da me kachitong duni phansi alira champi duni phansi nilihin benda tuning rilo asi nida dunji dunapena ada chitong na de bye